Babe, Oh. Pay? aji nakita tatatay di pwesto nga babae. Di ba ni Barbie ajay? Aji ex-girlfriend mo. Nako, pamandag ito yan. Naspak. Apay ha? Ang mo ajay. Inyistoryam suna idi kanya ko ni Barbie. Nya nga tawon. Idi high school kansa. Nako. Ajay nakapuraw? One. Napudaw? Kasano ngay mat ugali na idi boyfriend na kapay lang ngay mat. Amom, papilab lang lagi dyan. Wan nga ron, damdamagak garod no anamat ti ugali na. Ibagbagak kanyang papilab lang. Wan nga rod nga ibagbagak no anya ti ugali na idi kanyam. Kung nasinpat ngaling agluto. Mm. Tapos, Sweet mat. kasweet no, api istorya kaya, Sino na pinpintas kanya mingay? mabibintas ka Amum gamin, no, ti tao, lalaki, babae, no, dati asawa nan, nakakulong atan. Ngam ide, sweet mat iso na kanyam. Sweet Ilolotwan na kamat lang ide. naimas luto na. Kadi pa ilagarod iso ti inasawam. Hmm? So na kumain na nasawa mon Mga syakon tapno masaya kamat ko matatta. Hanak nga nakaasawa ti Bartikiro. Depende aji kos na. Hanan? Depende di kos na mat Di ba da pa panamdam na ma? kuma. Hangkap apan. Ang napapanon. Naspa. Magbisitak kanyam. Babali mo maibaga nga hanga na sweet. Hanga na lang agluto. Utwan nakmat ko ma. Kaso imbagam di pa iso. Iso nga hangkap apanon. Madi Kaanon? madik agsinsin Kaanon?